الباب 41 دمبغال cappannay e go'a ɓangal ka riyadu salihin no yewten taharimul uquqa harmugol pes taƴugol ha maya ƴaggalngol yumma e ɓen wagatiyatu rahim e taƴugol en ɗan iɓe waɗi toɓɓoytato ley ka tafsir ley qala ibnu usaymin rahimahullahu taala cheikh usaymin maki al uququ ko wiyete ƴaggugol bin nasab ko dambaɗum lil walidani fi yumma e ɓen waqatiyatul arhami taƴugol en ɗan bi nasbati ɗum ɗon kadi ko damba ɗum lil aqaribi musidɓe ɓattodira ɓen gayral walidani harana yumma e ɓen wal uquq ko wiyete yaggugol mahudun ko ƴetta ɗum min al akki immorde e taƴugol wa huwa al qatu ko ɗum wiyete taƴugol feƴƴen yondinoren ɗon feƴƴen dow qala allahu taala allah daali فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال تعالى والذين ينقضون فرطوا عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة بيدو نودن بكدني ولهم سوء الدار نودن بقال بوند وقال تعالى وقضى ربك جمع لنياوي يمري ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن أما سيوتك ستمي سيهوتي إنك تقما إجنغما الكبر نايونغو آدما قدما بوكلاهما ما بدل أكلا فلا تقل لهما تاويا بأفهم ولا تنهرهما تاهوين بفست تثبوت بفست نيدين بتا إنيم بي وقل لهما ولم بتوزر قولا كريما كونغول لابانغول كونغول تدنغول كونغول نيدي واخفيض جلتنا لهما ونندبه جناح الذل بتنجه يند من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ونبي بكرة نفي بن الحارث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم وأتتامهم بتهم بأكبر الكبائر كبري مونود بكاتوجي ثلاثة لا بتاتي قلت مني بلا أو يا رسول قلنا مني بلا أو يا رسول الله كاين لا لما أتيهم بتومه فقال نلا ما كان الاشراك بالله وقول والدين يغانغول يوم اي بين وكان لا نلا دولاتي متكيان هي بسوق بندي فجلس بإمي بتولي فقال ما ألا وقول الزور وشهادة الزور هي فامي يقولوا قول فنان سيدي تقول فنان فما زال نلا سيرالي يكررها بفل نودون حتى قلنا هامي إن ليته سكت هانني أو كأودع سبو منني من فامي متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وماكي نلا ماكي الكبائر بكات تجيبون إن جندرين الإشراك بالله والوالدين وقتل النفس أورغل ونك واليمين الغموش أوون روري يناندي يمون بمعنى تيو توباس بندن كو سانترو هدو فناند إيدو فوب كجيادي أكبر الكبائر رواه البخاري اليمين الغموس بفلان دين كون مو أوون رونde mutande mum alladine yahalifuha nde on tigi tewi pas wondi ɗum kadiban e fenande amidan e tewagol summiyata nde wirama gamusan mutande li anna sabu kayre tahmisul halifa nde mutini huɗiɗo nde on filisni ka nder bakkatu wano ƴettama e makko anna rasulullah nde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qala umaki min al kabair no jeeya bakkatuji jani shatmu rajuli nde gorko yennata walidehi jibimɓe mo ɓe qaalu ɓe wiya rasulallah ko ene laaɗo wa hal yastumu rajulu walide est ce que goɗɗo no wawi yennude jibimɓe mo ɓen par ce que hari nde ñande hari ngol konngol ko teddugol hari ngol yaltaɗi nanaka hari goɗɗo no jaabo mawɗo mum sakko yenna mawɗo mum sahabaɓe hakke ko ngalɗi ɓe felliti kala ko nelaɗo makko kono woniri kono sabu angal yi'ugol maɓɓe ɗum fewndo ɗon e angal yi'ugol alama ɗum fewndo ɗon ɓe landi nelaɗo kono ɗum woni ta est ce que ɗum wonay ɗum nelaɗo allah sallah sallama woni ko jaabiɓe ɗon qala ɓe maki nam kono no warnirta yasubbu aba rajul ko yennu baaba goɗɗo goo fa yasubbu abahu on yilto yennita ben makko wa yasubbu ummahu o yenna nene oya fa yasubbu ummahu on yiltito o yenna nene makko sa yenni nene goɗɗo o yettike haray ko an yenni nene oya o nene ma ko wana noon ka baaba muttafaqun alayhi joni noon mi sikki jaababu ye ngal landal ngal ari direct hara na wigol ko yennugol mawɓe goɗɗo ɓen yetto
yiyama joni directement mubasharatan goɗɗo no darade fewta e nene mum ma baba mum uddita hunde kon ha ko hatta wolanaɓe ko welataɓe ma kambanaɓe ma inna warayɓe e ma ɗum yennaɓe ɗum ɗo fof muɗum joni jababuye ngallan dal ɗo en yi ɗum ɗo ene mubasharatan ko alda e takkagol ko alda e firgol ɗum noon en torki Allah subahana taala yo waɗa en gueɗal meɗen min ɗiggam ɓe yiɗɓe en ɗoftiɓe yurminoɓe en o waɗa enen kadi yurminoɓe ɗigganoɓe mawɓe muɗum ɓen ya hayu ya gayyum wa fi riwayat nari fillahi inna min akbaril kabari wonde no jeeya ko ɓuuri mawde bakkatuji ɗin an yablaga an yal'ana rajulu nde gorko huɗata walidayji bimɓemo ɓen qila sahaba en wi ya rasulallah kayfa yal'anu rajulu waliday kono gorko huɗirta yima mum e bimmum kalne laarmake subbu aba rajul kono o yennata baba gorko goo fa subbu aba on kay yennita ɓe makko wa subbu umma o yenna yumma on fa subbu umma on yilto yennita nene makko وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بماك لا يدخل الجنة ناتتا الجنة قاتل تجوع إنم بس قال سفيان في رواية يعني قاتل رحم تجوع إنم متفق عليه وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي يتنبى صلى الله عليه وسلم قال لا أدمك إن الله تعالى أن التي تتودون harrama aleykum o harmini e dow mum uqugal ummahati ƴaggangol biro mon en e ɓen mo wa man an e haɗugol ko moƴƴi wa man an e haɗugol ko moƴƴi wa haatin e yamirgol ko boni wa wa'adul banati e ubbugol ɓiɓɓe jiɓe ɓen wa kariya lakum Allah añani on kadi qiila wa qaala konnguɗi wowo wa kasratu suali ɗuɗɗingol lande lando ko woni haaji ko wona haaju ko ida atal mal e yeɓugol jawdi funsadi ɗum ɗo fof Allah subahana taala no haɗine laaɗo no haɗi muttafaqun alayh qawlu ɓe fitanden konngol makka wiɗon man an ko wiyete ko man u mana o firo mum man u ko haɗugol ko sakkagol ma wajaba alay konko waɗɗi e hoore makko wa haati jonnugol ayi talabu ko ɗaɓɓugol mala isalaw konko ala na on tigi wa wa'dul banat ko wiyete ubbugol ɓiɓɓe jiɓɓe mana firo mum dafnu hunna ko surrugol ɓe fil hayati ka nder gurdam wa qila wa qala koni wowo ma'anahu alhadis ko yewtireji ɗi andanɗa hoorema be kulli ma yasmahu ko yewtugol kala ko nani yoni neɗɗo nde o wonata feno fillagol kala ko o nani hay tawi koko o nani woni fillade koni eko yi tawi woni goɗɗo kala ko o nani e kala ko yi o fillot haray ɗum ɗum yoni tamaman ko innete kon haray kaari ko fenowo yalla dande hiɓe firde toujours fa yaqulu inna qila wiya qila kada a wi'iroye ɗum ɗo ni on acca hakke jemma on towi gongre nde waywasi pooɗay fa yaqulu inna qila kada wi'amani ɓe wi ɗum ɗo ko ɗum minani to wa qala fulanum kada kaari kadi ko ɗum wi mimma la ya'lam sihatu konko anda sellugol mo est ce que ko gonga oya wooli ka oya woolal bi mana koko wi'eten kon hande ka yaasi me en ka leydi men ko wiyete ko rimer ko ɗin wowoji tigi woni ko islam haɗi har min hirsi ɗum haake ƴakki jaare wala yazunnuha hara o sikka ɗum wa kafa bil mar'i yoni neɗɗo fenade nde wonata feno wa kafa bil mar'i yoni neɗɗo kadiban fenade an yuhaddisa nde yewtata bi kulli ma sama kala ko onani wa ida'atul mal ko wiyete yegbugol jawdi tabdiru ko funsugol ndi wa sarfu yilugol ndi naɓandi fi gayril wujuhi hara wona e bange duwaɗe yarde ɗen almaduna duŋinaɗe ɗen newnaɗe ɗen fiya nder mum min maqasidin immorde fandundeji al akhirati e lahara yankoji wa duniya e aduna yankoji wa tarku e accugol hifsi renugol ɗum ma imkani wondude e newagol al hifsi renugol wa kasratu su'al ɗuɗɗingol landagol al ilhaju ko soñjugol landete ɗon duumo e makko fima la hajata ilay ko tatano haaju o ala important o ala e landal ngal tun joro tun ɓittingol landete ɗon
ɗon e laaɗo haɗi wa fil babi no ari e dambugal ngal hadise je ɗuɗɗe anndanɗa hoore ma sabakat feƴƴino fil babi e dambugal fil babi e dambuɗe qabla o addi tiiɗe ngal ɗen ka hadis wono ka hadis wono hadise e waqta'u man qata'aki e taƴo on taƴiɗoma wa hadise man qata'ani e hadise yewtuɗo kala taƴiɗo ɗon qata'a hullahu Allah subhanahu wa ta'ala on taƴotomo haray ko ɗo woni ko darsu meɗen oɗo kadi gasi yiltoɗo rewteɗe moƴƴa haray noon ɗo ɓuri tun tañƴinade hannde nde tawno jemma on leeri gonre nden wayi wasi teddi fi wata wattu yawde ɗo ha janggen no yette baɓɓe janggirtano tañƴini haray en yondinoray ɗum ɗo ni hannde haray janngo kadi bi rahmatillahi wa bi awnihi e wawen kontinde darsu meɗen on inchallahu en hawja kono sago men kala kon feƴƴuɗen taway kun ɗon ko nendi hara musidɓe meɗen ɓen kala jentiɗo ɗum waway naftorde ɗum ila ɗo ha yawmul qiyama wona wi'ugol ko waway jentorde e nder gurdam men ɗan enen koko tawata inchallah hara koko ilata koko jokkodirtani ha ñande dargal ngal dari inchallah wallahu a'la wa a'lam.